Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve taala zikir aytkan insan menen zikir aytpagan insandın ortosun ölü menen türü insan ortosunda ele göröt. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'in osiyatlarında aytılıngan bardık manileri çoğultup karaganda zikir aytkan adam jana zikir aytpagan adamın ortosundagı ayırmaçılık jogorуда aytып ötkөндөй ölü menen türün ortosundagı ayırmaçılıkta ele baa berilet. Oşon üçün urmatlı bir tuğandarım, bugün biz zikir tuğrasında aytabız. Zikir Arap dilinde estö degen söz. Jana saktoo degen mani. Estö saktoo unutpay жүрүү degen mani. Al eми şariatımızda zikir degendin manisi at-tahallus minel gafleti ve nisyan. Kuday Taala'nı unutta kaltırgandan. Oşonda ele Kuday Taala'nı unutup, dindi unutup, ahiretти unutup, gaflette kalgandan kutuluu degen söz. Demek zikir degen söz Kudaydı daima estep, Kudaydı daima tanıp, Kuday daima bilip duruu degen mani. İbn Hacer Asqalani aytat: "El-muradu biz-zikri el-ityanu bil-alfazi allati warada at-targhib fi qawliha wal-iksar minha." Şariatımızdagı zikir degen söz bu Allah Taala özü je Peygamberimiz osiyatlarında uşunday sözlerdi köp aytkıla. Uşunu aytsaňar soğup bolat dep targip bergen sözlerdin bardygy mına uşu sözler zikir dep aytılnat deyt. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de "Fazkuruni azkurukum veşkuruli ve la takfurun." Ey menin pendelerim, sizler meni zikir kılgıla, men sizlerdi zikir kılam deyt. Meni estegile, men sizlerdi esteyim. Maňa şükür aytkıla, jana maňa küfürlük keltirvegile. Küfürlük keltirvegile degen köp adamlar kapır bolup ketpeli üçin joğanday emes. Bul jerde küfürlük keltirve degen söz Kudayım sana bergen jakşılıktardın barkın bilbey koyva degen mani. Kudayım sana densoğluk berse, oşol densoğlukka şükür ayt. Kudayım sana jaş berse, oşol jaşıňa şükür ayt deyt. Al emi Kuday Taalam başka bir ayatta Ali İmran Suresi'nin 191. ayatında momunların sıfatını aytıp gelip aytat: "Ellezine yezkurunallaha qiyaman ve qu'udan ve ala junubihim." Çınıgı momun adamlar bular zikir kılganda turgan avalında, olturgan avalında, jana jan baştap jatkan ubagında dagı Kudaydy esteyt deyt. Bul degen söz yaşooňa bardyk uçurunda. Bizde kede Kudaydy zikir kılganda oşol olturup kıblany karap gana zikir kılış gerek degen düşünük kalıptanyp kalsa joganda emes. Olturganыңda, turganыңda, al emes uktaganõňda dagı Kuday Taalany este. Daima zikir kıl. Kuday desiňen çıgarba degen mani. Bul degen söz üýden girip atkanda üýge kirgendegi dua, üýden çıgyp atkanda çıgyp atkandagı dua, tamak jegendegi bismillah tamaktın duası, jep bitkenden keyin hamdala maktoo duası, uktap atkanda uktoonun duası, turganda turgandın duası. Aytar uşul dualardın baryny aytyp жүрүү, mına uşul çynygy momuндардын misaly deyt. İbnül Qayyim aytat: "Az-zikru huwa qutu qulubil qawm." Zikir bu momuндардын jüregünün azığı deyt. "Meta faraqaha sarat lajsadu laha quburan." Egerde adamdın denesinden zikir çıkıp ketse, adam zikir aytpay kalsa, adamdın denesi özünün canına kavur bolup kalat deyt. Bu türü ölük degen söz. Egerde adam zikir aytpay kalsa, Kuday destebey kalsa, anın denesi anın canına kavur bolup kalat dep İbnül Qayyim mına uşunday urmatly bir tuğandarım masele aytat. Hazreti Abdullah ibn Busur degen sahabi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip mesele soraptır. "Ya Resulallah, inne şerai al-İslami kasurat aleyye fa ahbirni bi şeyin ateşebbesu bihi." Ya Allah'ın elçisi, bu şeriat cüdele köýüp ketdi. Onday kıl, munday kıl, onday kıl, munday kıl, zakatdır, oruç yakarma. Maňa şeriat köýüp ketdi. Oň buty menen, sol buty menen çık, taratkana barsaň dele bu, biýaka barsaň dele bu, şeriat köýüp ketdi. Hem oşonu koluman kelişince atkarıp atam. Birok maňa bir osiyat aytyňyz, oşol
айткан осуятыңызды бекем кармайын, ошону менен бейишке кирип кетейин. А болбосо динибиздин бардыгын аткарыш кээде эсмен чыгып калат, кээде пандачылык болуп калат экен. Мага бир осуят айтың деди. Дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ла язалу лисанука ратбан мин зикрилlah." Сенин тилиң Кудайды зикир кылгандан кургабасын деди. Дайыма зикир кылып тур деди. Дайыма эмне тилиң менен зикир кылып тур. Алхамдулилlah, субханаллах, ла илаха иллаллах, ушуга окшогон астагфируллах зикирлерди Куранды окуп, ошону айтып тур деди. Тилиңи зикирден кургак кылба, мына ушул сага иншалла сени куткара турган нерсе мына ушул деп айтты. Hazreti Abu Hurayra aytat, Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт: "Sabaqal mufarridun." Qalu: "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Qala: "Az-zakiruna Allaha kaseeran waz-zakirat." Пайгамбар алейхиссалам айтты, жалгыздаткандар озуп кетти деди. Сахабалар түшүнбөй калып, бул жалгыздаткандар кимдер? Жалгыз чапкандар. Дегенде айтты, зикир кылуучу эркектер жана зикир кылуучу аялдар деди. Анткени бардыгы зикир кылып атам дейт, бирок унутуп калат. Ушу намаздан кийинки зикир нептеп толтурат, калган зикир деген жок, пикир деген жок. Түркияда Жүббел Ахмад Хожа деген айтат, сенде же зикир жок, же фикир жок, же намаз жок, же ороз жок, сен биздин сарайдагы багылып турган букадан фаркың жок дейт. Шунда малдай эле болгон адамдар бар, же зикир же фикир жок, башка бир. Фикир деген эмне? Басып кетип атканында ошол адам кантип адамдарга жакшылык жеткирем, кантип дин жеткирем дейт. Кече бир университетте окуган бала келди мага, "Дамыла, менде бир суроо бар." "А эмне суроо бар?" "Дамыла" дейт, "Ушу биздин университетте ушу балдар менен кыздар аралаш жүрө берет экен, дин сакталбайт экен. Шуну кантип динге киргизсек болот? Намаз окулбай калыпты, жамаат окуйн десең болбойт экен, ректорубуз андай экен, мындай экен. А кыздар келип балдар менен кучакташып көрүшөт экен. Шуну кантип мен дин жеткирем, билбей атам" дейт. Мен айттым, "Канча студент бар?" десе, "7000 студент бар экен" дейт. 7000 студент бар экен дейт. Жок, 700 дейт, 700 экен. Аз экен, 700 студент бар экен. 700 студент боло турган болсо сага жакшы экен дедим. Bir күндө 2 студентке сен дават кыл дедим. Ошондо 1 жылда бардыгына бүтүрүп коет экенсиң. Сен кагаз алда жазып аласың менен. Бүгүн мунога. Ар ким менен сүйлөш, дос бол, ар бирине жарым сааттан берсең, 1 күндө 1 саат эки адам убакыт берген болосуң. Пикир мына ушул, пикирман болуш керек. Ошол сыяктуу сени классташтарың бар, аяштарың бар, досторуң бар, намаз окубайт көптөн бери. Сен билесиң ошолор. Ошолорду тиздеп жазып ал мынтип. О Бишкекте талас токтогулдук бир таксырыбыз бар, балдары келип бизге мешит салып бер жардам берди. Атасы даватка барып келди. Айтат, даватка барып келип дейт, өкүндүм дейт мен. Анан бүт аш жеген, көш жеген досторум бардыгын тетрадь жазып, ар бирине числону бөлүп, ар бирине күнүгө 15 мүнөт убакыт бөлүп атам мен. Иншалла 1 жылда бардыгын даватка чыгарам деген ниетим бар. Мен угуатты уялдым кадимкидей. Мына ушул фикир. Адам кантип адамдарга дин жеткирем, кантип адамдарга акыйкат жеткирем деген пикир ар бирибизде болуш керек. Болбосо болсун, болсо 5 болсо 5 деп басып кетип жүрө берсек, анда малдан айырмалык жок болот, кыямат чыга бир сурак беребиз. Азыр ойлоп атабыз, биз мечитке келдик, биз кутулуп атабыз деп. Бирок жанагы биздин тегерегибиздегилер, биздин досторубуз бардыгы эртең бизди кармайт. Кудаларыңар бар, катташасыңар, пата тойго барасыңар, жөнгө барасыңар, кошуналар бар, малды кошконуңар бар, силерге малын кошкону бар, барып машинеңи оңдоткон бирөө бар. Айтыр жаман көп, катташканың көп. Май сатып алганың бар, постоянный клиентиң бар, сен такси кыласың, кетип алып 4 адам келет, 4 адам 20 мүнөт убактың бош кетет, только гыйбат сүйлөп кетесиң. Ошого бир мусулманчылык гап айтып калсаң, ошол сеники фикир болот, аны сүйлөп атканың зикир болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ваз-закирин Аллаха касиран ваз-закирати а'аддаллаху лахум магфирatan ва ажран азима." Ахзаб сүрөсүндө Аллах Тааланы көп зикир кылган эркектер жана Аллах Тааланы көп зикир кылган аялдар, Кудай Таалам буларга өзү кечиримин даярдап койду дейт. Күнөө иш кылсаң да ошол ишиң, ошол кечирим сага келет дейт. Жана улуу сооптор даярдап койду. Дайыма зикир менен жүргөн инсандар, дайыма зикир кылган инсандарга Кудай Таалам эмне? Аларга кечирим даярдап, жана улуу соопторду даярдап койду дейт.
Zikir kandayça bolot? Jana zikirdi aytsaң adamlar oylop kalışı mümkün da bu koca görsün kılıp atat, riya kılıp atat dep. Oşentip koca görsün kılgandan korkup taştap koygan bolobu deyt. Zikir til menen jürek menen bolot. Anan kayda jürektin özü menen bolot, kayda tildin özü menen bolot. Tildin özü menen bolgon köp tele faydası jok. Jürek menen boluş kerek, jana jürekке til koşuluş kerek. Anan daim ozun kıvratıp subhanallah subhanallah jüre turgan bolsoň elder onu koca görsün dep atat degen pikirden korkup toktotup koysoň anda anın keregi jok. Köp adamlar var. El aytat eken dep namaz okubay koyot. El uşunday deyt eken dep jamaatка barbay koyot. Elden korkup oturup, el emne deyt degen taş kerek. Egerde elder aytıp kal, oşonu menen içime riya kirip ketet dep korka bere turgan bolsoň anda köpdөгөн eşittin bari jabılıp ketet. Keçe balıkçıdan geldim. Ertemene bar geçinde geldim. Balıkçı degen şahar SSR ubagында SSR boyunca 2-nji orunda turgan kılmış şahar bolчу. Çekeden bandit. Birөө aytat, şahardan Bişkekten balıkçıga gelgende bir yaşık arak kötürmöýünçe gire albayt elek deyt. Bardyk arak içet ele deyt. Azır jok андай emes. Azır bölökçe boldu. Azır oşo balıkçılıktar uşunday jarışıp kalıptır. Uşul ayda kim köp adamga jardam berdi dep. Bir uy bülönün bir aylık produktusu munça kilogramın, munça may, munça et, munça tuz dep жазып alışkan kendagi kim uşul ayda kança adamga jardam berdi. Yıldın aydın eteginde dostlar çoğulat eken aytat eken men bul ayda 15 adamga aparıp berdim. Men bul ayda 20'ga aparıp berdim. Men 30'ga aparıp uşunday deyt. 10 yıl murda kim kımbat maşina aldı, kim üy saldı, kim жаңы mebel aldı degen bolot ele deyt. Birok din gelip deyt, az uşuga ötüp kettik deyt. Bir dostubuz Mirlan degen, oşo balıkçılık. 10 milyon so'mga, öz aytat 15 milyon ketdi deyt, 15 so'mga geodalis kan almashtıra turgan özü kurup ötkörüp berdi mamleketke. Mına silerдің балаңа erkin agayday bolup ötközüp medep berdi oşonu. 5 orundu palatası menen. Barsam uşunday deyt. Adamlar gelip beker darılat oşol жерден. Demek urmatlı bir tuğandarım fikir menen, zikir menen iş oңolot deyt. Elden korkboş gerek. Al aytat bana gelip aytayın degen maksatım 10 yıldan beri 3 хлеб заводу var. Çıkkan nandardын jarымын kambagaldarga taratam dedi. Ana men ayttım, tosun dedim. Uşunun elge jariya kılbaysam, elge jariya kılsam jürögüme janagıda girip ketet deyt. Jürögüme girip ketip, elder men o dep aytsam men oşoga girip ketip, soğuktan kurcalak kal. Ben ayttım, sana 10 yıl boldu dedim. Sen oşa girбей kaldı dedim. Sen açıkka çıkar oşonu. Elde ül kalsın. Desem açıkka çıkarsan, meçhist algan, başka salgan, skori alp berip atkan, başka kılıp atkan, işinde işleri kılat. Aytat, şunçalık dengler düşünday bolup kaldı, men Kuday menen esepteşe oturgan bolup kaldım deyt. Men kançalık köp bersem, oşonçoluk Kudayım beret deyt. Türkler gelip jol salıp kaldı biyaka deyt. Anam men meçhist salıp berip koy başka kılıp, akçam az kalıp aylık işe girdim deyt. 100.000 so'm, 120.000 so'm aylık bere turgan bolup Türkler deyt. 3 adam işe girdik deyt. Kırgız tarafından çöp işe girdik, anan Türklerin kampanya jol salıp atkan deyt. Men akçam var işe jumşap, az GDS'ge berip deyt. Anan özüm kıynalıp kaldım kichine, aylık işe girdi, bala çakan bagayın dep deyt. Anan girsem deyt, jarım aydan keyin bir şerigim iş oor eken dep ketip kalıp, öközle kaldık deyt. Bir aydan keyin berki şerigim ketip kalıp, men özüm kaldım dagı Türktür aytты, sen Kırgızstanda kesin, oşo kampanyanın bari sana ötkörölüp berelик dep. Azdır deyt, oşo kampanya maňa kaldı bardygy deyt. Kudayım uşintiп beret maňa deyt. Kaçan bolsun da bersen kara Kudayım beret. Zeket degen bu göböýöt degen maany. Zekette mal azayıp aytken dostum dep aytты, şuntu aytты. Anan elge çıgar dep aytsam çıgarıp başladı. Elhamdülillah. El görüp azır narıga kurgana, başka kurgana atacak, başka kılıp atat. Oşon üçün urmatlı bir tuğandarın Erkin aka biz dagı kандай işlerdi kılat bilebиz. Köbün siler bilbeysiňer uşul жерdegiler. Köbün bilbeysiňer. Kimler bu ýalp berip atkanyn, kimge jardam berip atkanyn, kanday talabelerge jardam berip atkanyn aytgysy gelbeyt. Emne üçün riya bolup ketmesinler. Birok riya bolup ketet degenden korkup amaldy taşlabaş gerek. Tuura köçüpbek kılaber. Birok amal taştalbaş gerek. Zikirler, fikirler taştalbastan daim atkarıla beriş gerek. Negizi zikirdin urmatlı bir tuğandar bir 4'e bölöbüz. Zikirdin en birincisi bu Kur'an-ı Kerim. Zikirdin en çoğu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de üzbey okuş gerek. 60'ga çıkıp kaldı, 70'ge çıkıp kaldı, men Kur'an okuy albayım deveş gerek. Atalarımız dağı gelip, karıbız var, moldakelerimiz var, talabeler var, birden balany karmap, balam, mak okut meni. Uşu muallim sen okup alayın, men Kur'an çürüp alayın dep okuş gerek.
Бишкекте кампирлер бар. Татар кампир, уйгур кампир, орус кампир, кыргыз кампир, мусулмандар бардыгы. Ошолор Куран окуганды үйрөнүп алып, китептен хатым түшүрүп атышат. 80-ге 90-га чыккан кемпирлер. Даниялык бир кемпир 70-inde кафирле, 71-inde мусулман болду, 72-синде Куранга түшүп, 80-де Куран жаттагандан кийин өлдү. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, зикирдин эң улуу Куран, Куранды арабча арабин үйрөнүп, китептен окуганга аракет кылып, атайын вирт кылып, күн сайын окуй турган адат кылып алышыбыз керек бардыгыбыз. Экинчиси al-azkarul ma'sura aqiba as-salawatil maktuba. Farz namazlardan keyinki dualar, zikirler. Farz namazdan keyin 33 jol subhanallah, 33 jol elhamdülillah, 33 jol Allahu ekber deyip 100-nji kılıp hamdal aytabız, havqal aytabız. La ilaha illallah vahdahu la şerike lehu, lehul mulku ve lehul hamd, ve hu ala kulli şeyin kadir dep tavhid kelimesini aytıp ayetel kursunu okup bitiröbüz. Muna uşulda en çoğun zikir. Andan keyinkisi azkaru sabah vel mesa, erteң menenki jana kechki zikirler. Erteң menen bagımdattan keyin şaşıp ketip kalbay olturup meçitte biraz zikir kılgının. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huve semiyul alim. Jana başka jana zikir kılgının. Jana asırdan keyin şamga çeyin da geç kamal zikir kılgının. Muna uşul geçki erteң menenki zikirler. Dördüncü türü al-azkar al-mutlaka, bul kaysıl jalpı zikirler. Vakıtga belgilenmegen, namazga belgilenmegen, zerikken de ayta bere turgan zikirler. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dep, oğuzunu kıymıldatıp, kolun boş bolup olsan, eseptep zikir kılıp tolturup kete veriş gerek. Andan keyinki dua. Dua kılgan bul dağı zikir. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar deysin. Ya başka dua kılasın. Allah mağfir lana ve li validina ve li cemi'il mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat al ahya'i minhum vel amwat. Aksakallar var, dualar kılsa. Şuların bardağı zikir. Uşunda kaytalap kılıp dua kılıp turgan, namazdayın dua kılgan bul dağı zikir. Andan keyinki zikir as-salatu ala nabi, Peygamberimiz aleyhisselamga salavat aytu dağı zikir. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed dep zikir aytып turmatты bir tuğanım. Bizim moynumuzdağı emne mildetler mına uşul jakşı nerseler. Zikir Kur'an birincisi de aytты, hurmatlı bir tuğandarım. Kur'an-ı Kerim'de aytılnat ve nunazzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. İsra suresinde biz Kur'an-ı Kerim'de deydi. Silerge şifa kılıp jana momunlar üçün ırayım kılıp düşürdük deydi. Egerde sen oorup atkan bolsоң Kur'an okusan özüňe şifa gelet. Moldoga gel dem saldırgan bul ekinci öçürüt. Birinci özüň Kur'an okup tursan özüň şifa degen söz bolat. Egerde jüreginde kıjalatçılık bolup atkan bolsa Kur'an okusan oşol kıjalatçılık ketet. Al emes gözüň jakşı görбөй kalgan bolsa Kur'an okusan barıp açkın ketip kalat. Tajikistanda Abdusami degen damla ötkön, men görüp kaldım akırık uçurunda. Oşol adam 40'ka çıkkandan keyin Kur'an jattagan. Kur'an jattap bütköndөн keyin açkesin takpay kalgan. Kur'anды köp karay bergen, oşol gözgö şifa bere turgan uşunday bir adam ötkön tuğanım. Kur'an-ı Kerim adamdın kıjalatçılığın getirip, adamdın jüregindeki oorunu ketirip. Egerde birөө seni kapa kılıp koya turgan bolsa, oşo kapa kılganga kıjarat bolup, kapı olup, öç algın gelip jıldap jüre beresin. Anı ketir albaysın. Egerde Kur'an okuy turgan bolsoň, oşol jüreginde öç alуу degen ketet. Gede başka biröөнү görө albaysın. Anın baldары kıyın çıkkan, kızlar da kıyın çıkkan. Besi da egizden tuu beret anıkı. Oşoga görө albay jürüp, katınyň menen uruşup, kıjarat bolup oturup, jüregiň dıkat bolup, jok anın da keregi jok. Anı kantip ketiresin? Kur'an okup ketiresin. Demek Kur'an okuy berseň, mına oşonun bardygy ketet. Egerde jüregiň kalyk bolup, kaçan emne olup ketet eken, kaçan jerip direp ketet eken, kaçan buyaktan kulap düşüp ölüp kalam dep korko turgan bolsoň, Kur'an okuy turgan bolsoň Hudaý Taalam jüregiňe inşallah tokşuluk bere turmatly bir tuğanım. Oşon üçin adamdın jüreginde kanday kıyınçılık bolup, je şaytan vesvesa kılıp seni zaman kıla turgan bolsa Kur'an okuş gerek. Azır bilip atasınga Jallabat birinci orunda baldar asını ölgöndörü. Kur'an okuvagandan şaytan vesvesa kılat bularga. Emne üçün sen antsen, ölsöň bulardy korkutasın, ölüp kalsaň mınday bolosun falan tükün dep senikit minikit kelgenge çeyin ele özübüzlükle tayar bolup kalgan. Eger oşol baldardy Kur'anга jiberip, Kur'an okup tur dep günüge jarym betten Kur'an okup tura turgan bolsa, içindegi şaytan özüne öz ketip kalat. Bizdin kızlarыбыз oyakka barıp tuup alıp balası musulga çıkta da bizdin kızlarыбыз.
Ошолор да Куран билбеген, анткени булардын жүрөгүндө шайтан уялап алган, урматтуу бир тууганым. Башка бирөөдөн үмүт кылып, иштегиси келбейт, толку алгысы келет, толку бригад болгусу келет. Жок, сен жүрөгүңдөгү шайтанды басып кетириш үчүн, урматтуу бир тууганым, Куран окушуң керек болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху." Силердин эң жакшыңар өзү Куранды үйрөнүп, анан башкаларга үйрөткөнү дейт. Ар бирибиз Куранды үйрөнүшүбүз керек. Кудайга шүгүр, алымдарыбыз бар, карыларыбыз бар. Эң чоң карылар мынакей дүйнөлүк конкурска катышкан Мирлан кары силердин көк жаңакта. Мындай карын таппайсың Кыргызстандын башка жеринен. Окуганы, мукамы, ижазасы башкасы боюнча. А келип ошондон Куран окуганды үйрөнгүлө, апарып катыныңа, балаңа, кемпириңе, небериңе үйрөт. İştegen işinin bardығы үйде тынчтык, аманчылык болсун дейсин. Балдарың кайрымдуу болсун дейсин. Эгерде алардын жүрөгүндө Куран жок болсо, алардан жакшылык үмүт эте албай каласың. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: Kur'an-ı Kerim'din fazileti boyunca El-hallu el-murtahillu dedi. El-murtahillu dedi. Peygamberden biri gelip soradı, Allah'ın elçisi: "Eyyül a'mali ahabbu ilallah." Kuday Taala'ma kaysıl amal süyüktürük, kaysınızı jakşırak dedi. Degende Peygamber el-hal el-murtahil dep cevap verdi. Degende sahabalar düşünbey kaldı. El-hal vel-murtahil degeni kimisi, emnesi dedi. Degende aytdı: "Ellezî yugribi min awwalil Kur'an ila ahiriki kullama halla vertakhala." Bu Kur'an'dı baştan başlap, etegine çeyin bütürüp, bütkönden kayradan başından başlap koygan adam dedi. Kur'an'dı büttün bol dep japkan boyda unutup kalıbastan, bütürörümenen kayra başından başlap koyup, dağ ulap ketken adam, mına uşul adam dep, Peygamber aleyhisselam özünün hadisinde cevap verdi. Oşon üçün hurmatlı bir tuğandarım koldan kelişince biz Kur'an-ı Kerim'de okugan hareket kılışımız gerek. Jana gün sayın vakit bölüp alışımız gerek. Bir günde bagımdattan keyin yok degende jarım barak je bir barak. Jarım barak je bir barak көп emez. Geçke Kur'an okup oturup al degen jerimiz yok. Ertemenen bagımdattan keyin je peşimden burada peşimden keyin az ele olsa dağı. Eki katar, bir katar, jarım ayat, bir ayat okusak dağı oşentip Kur'an hatım bolot. Bütkönden kayra başlap koyuyoruz. Kayra başlap koyuyoruz. Oşentip olturup Kur'an'dı bir kança hatım kılabız. Andan sırtkarı жүрөгүбүздөгү болгон бардык проблемалар кетет. Bazar uçarga var, başka olup bir nege unutup kala turgan bolsoň, oşoňu geçinde okup koygun. Aytır, bir günde Kur'an okup turgan tertibin senden ötüp ketpеш керек. Kur'an okugan adam, hurmatly bir tuğanım, egerde jat kalgan bolsa, namaz içinde okugan andan jakşı. A birok jat kalbay kalgan bolsa, anda hurmatly bir tuğanım, bul adam oşol kitepti karap namazı sırtında içinde duanı kılaversin. Hazreti Anas ibn Malik Peygamberimiz aleyhisselam'ın kızmatını 10 yıl kılgan adam Kur'an okup Kur'an'da hatım kılıp bütkönden keyin emne kılat ele, üy bülösün çoğultup dua kılat ele. Antkeni hadiste gelet men qara'al Kur'ana summa da'a ammana ala du'aihi 4000 melek. Kimdegi Kur'an okup durup Kur'an'dan keyin hatım kılıp andan keyin dua kıla turgan bolsa oşonun duasına 4000 perişte amin dep turat dedi. Emnege biz Kur'an okup dua kılabız. Bir Vahhabiler aytaveret, Kur'an okugan bolboyt, soğu jetpeyt dep. İmam Darimi rivayet kılgan hadiste oşintip aytır Peygamber aleyhisselam Humeyt el-Araj'dan. Jön dua kılsan kabul boluş dargüman. Birok Kur'an okup durup Kur'an eteginen dua kıla turgan bolsoň 4000 perişte amin 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 dep sana amin dep turat. Senin duaňdagy dele dargüman. Birok periştanın duası söz türde kabul bolo turgan. Oşon üçün Kur'an okugandan maksat eteginde dualarыбыз kabul bolsun degen bizdin jakşı tilegimiz hurmatly bir tuğandar. Oşon üçün gelgile. İnşallah mına bugünden başlap geç kalbastan men Kur'an okuganga niyet kıldım degile. Hazır barın içine niyet kıl. Men Kur'an okuganga niyet kıldım. Men Kur'an jattanga niyet kıldım. Men Kur'andın Arap harfini öğrenip muallim sayından başlap inşallah gün sayın jarım betten 3 minut vaktin kalat. 2 minut vaktin kalat. Jakşı okugandan 1 minut vaktin kalat jarım bet Kur'an okugan. Oşonu öğrenin dep niyet kıl. İnşallah muallim sen öğrenim, harıga gelem, şu baldardan biri de karmayım, balam gel otur dep şundem, al oynap ketip kasaga tıyım berip turam gerek bolsa, men Kur'an'dı öğrenim. Oşonu baldarım öğretim dep şerden niyet kıl bir tuğanım. Ertenke kaltırbayım dep niyet kıl.
Senin içinde probleman var. Senin içinde gam var. Senin içinde kan var. Sen kıcarat bolasın. Oşol içinde kıcaratçılıktın bardığın oşol Kur'an menen darıla, Kur'an menen ketir. Molda gel dam saldırganın bir deyin. Molda eptep sen çöntön kança pul çıgat, oşonu karabot men özü bilem molda men dağı. Sen özüň okusaň, özüň kılasın inşallah urmatly bir tuganym. Güçlürek bolgan bolat. Allah Taala barybızga oşol Kur'an okugandy inşallah nasip kılsın. Keyinki sabakta kalgan inşallah. Ulantabız bizge gelgen bir kança sorularыбыз бар экен.